Dobro jutro, ja sam Tanja Dimitrijević i vi slušate podcast Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Ovo je podcast koji će vas inspirisati da započnete svaki dan svjesno i kreativno sa puno pozitivne energije. Kreiranjem jutarnje rutine koji uključuje journaling, vježbanje, tehnike relaksacije, kreativne tehnike i slično, kao i sadržajima iz kulture, nauke, filantropije i tako dalje. Ovaj podcast ima zadatak da vas pokrene, da živite zdraviji, ispunjeniji, harmoničniji i smisleniji život. Dobro jutro i dobrodošli u još jednu novu epizodu podcasta Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Kao i uvijek na početku svake epizode idemo da se malo razgibamo uz našu uvodnu muzičku numeru Good Day, Wake Up. Dakle, ukoliko vam vaše zdravstveno i fizičko stanje kao i situaciju u kojoj se nalazite dozvoljavaju, ustanite, uradite nekoliko istezanja, uradite nekoliko vježbi, ako imate tegove ili trake za vježbanje možete ih koristiti. Ako ne možete vježbati sa sopstvenom težinom, a ako vam više prija možete i trčati u mjestu, raditi aerobik i slično ili kombinovati sve ovo ili jednostavno plesati u ritmu muzičke numere koju slušamo na početku svake epizode Good Day, Wake Up. A ukoliko ste bolesni, ja vam želim brzo ozdravljenje. Ako možda ne možete da se krećete, ako ste trajno nepokretni ili vam je trenutno nepokretan neki dio tijela, razgibajte, pomjerajte onaj dio tijela koji vam je pokretan, njišite se u ritmu muzike, a ako ne možete ništa od toga, onda jednostavno sklopite oči i uživajte u muzici. Imajte uvijek pozitivne misli i pozitivnu energiju u vašim mislima. Život je jedan i maksimalno treba da uživamo u njemu onoliko koliko nam je dato, koliko možemo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though.
Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Dobro jutro, srijeda je 29. novembar 2023. godine. Dobrodošli u još jednu novu epizodu podcasta Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. 29. novembar nas, sve one koji smo živjeli u nekadašnjoj Jugoslaviji, vjerovatno podsjeća na dan koji se slavio, 29. novembra. Dakle, evo, možda je ovog jutra prilika da se podsjetimo da prosto nekada se neke stvari dešavaju i onda prolaze, mijenjaju se, kao i ostalom čitav život. Živimo nekako, naviknemo se na nešto ili nekog i onda se to nešto promijeni, neko možda ode, nestane ili mi se možda promijenimo, odemo drugim putem i tako dalje. Htjela bih jutros da se podsjetimo i da budemo zahvalni na našem životu, da kažemo sebi svakog jutra ja ulažem napore da svoj život učinim ljepšim. Dakle, neka nam to bude pozitivna afirmacija za danas. Svakog jutra ja činim napore, ja činim sve što mogu, ja činim najbolje što mogu da moj život učinim ljepšim. Dakle, ponovimo to sebi koliko god puta treba da to zaista postane rečenica u koju vjerujemo i rečenica koje ćemo da se pridržavamo u svakoj situaciji. Znači, možemo i kasnije u toku dana sebi reći, ako nam se desi neka neprijatna situacija, ako možda imamo depresivne misli i tako dalje, ja u ovoj situaciji radim najbolje što mogu da moj život učinim ljepšim, boljim, smislenijim, sadržajnijim, kvalitetnim i tako dalje. I sada ćemo također, dakle, uzmite vaše bilježnice ako već niste uzeli ili otvorite aplikaciju u vašem telefonu ili uključite vaš računar i napišite ili ukucajte 10 stvari koje možete uraditi svakog jutra i 10 stvari koje možete uraditi u svakoj situaciji da učinite vaš život boljim, ljepšim, kvalitetnim, sadržajnim. Dakle, to mogu i jesu, ja vjerujem, neke najjednostavnije stvari. Možda neko od tih stvari može biti da poslušate ovaj ili neki drugi podcast koji vas inspiriše.
ili da pogledate neki video koji vas inspiriše, da otvorite vašu bilježnicu u kojoj zapisujete pozitivne afirmacije, da pročitate 10 pozitivnih afirmacija i ponovite ih 5 puta. Da uradite vježbu disanja, da 30 puta udišete kroz nos, zadržite dah, izdahnete kroz usta. Može to biti da pustite vašu omiljenu playlistu i da plešete. Može to biti da izađete vani, da prošetate do parka, da uradite 20 čučnjeva, da pozovete najboljeg prijatelja ili kouča, koju god vama blisku osobu ili osobu koja vam može biti podrška. Može biti da nešto naslikate, da nešto napišete, da skuhate možda i popijete čaj, kafu, pomilujete neku životinju, da kažete na čemu ste zahvalni i tako dalje. Evo, nastavite spisak ili prosto izaberite neku od ovih stvari koju sam rekla i zapišite to ili ukucajte u vaš telefon, odnosno na vašem telefonu. Dakle, svima nama je nekada teško u životu i život možemo dakle gledati iz perspektive da se život dešava i da iz njega učimo nešto. Možemo ga posmatrati iz te perspektive da smo mi kreatori našeg života, da većina stvari možda tokom svakog dana zavisi od nas. Da mi biramo kako ćemo da se osjećamo, da li ćemo da radimo nešto ili ćemo samo da jadikujemo nad našom sudbinom ili na okolnostima, zemlju u kojoj živimo, političkoj, ekonomskoj situaciji, roditeljima, porodici i tako dalje. Dakle, mi biramo svakog jutra kako ćemo da razmišljamo, šta ćemo da uradimo, kako ćemo da se osjećamo na kraju krajeva. Znači, čak i kada smo tužni, depresivni, mi možemo raditi nešto korisno. Možemo možda napisati dnevnik, analizirati naše emocije, možemo možda nešto nacrtati, naslikati, napisati pjesmu, priču, možemo reći sebi, evo, osjećam se depresivno, ali neka bude kraj tim depresivnim mislima, šta mi one poručuju, zašto se javljaju. Hajde da se izborim sa tim mislima, da kažem tim mislima stop, stanite, ne želim da preokupirate moj dan i moj život. Hoću da razmišljam pozitivno i da kažete sebi osjećam se dobro, osjećam se pozitivno ili iako se ne osjećam baš najbolje, ja ću dati danas svoj maksimum da se osjećam dobro. A to ćete evo prije svega uraditi fizičkom aktivnošću. Dakle, svaka fizička aktivnost podiže i poboljšava naše raspoloženje. Dakle, idite napolje, prošetajte se, odite u neki park, u krajnjem slučaju odite u tržni centar, gledajte izloge, ulazite u radnje, isprobavajte nove stvari, srešćete nekog, sješćete negdje na piće i dan će vam biti ljepši i bolji. Ili ostanite kod kuće, gledajte filmove ili odite u bioskop, gledajte nešto pozitivno. Okupirajte dakle svoj mozak nekim kreativnim stvarima. Ukoliko ništa ne pomaže, ukoliko ste depresivni 2 sedmice više, ja vas molim potražite stručnu pomoć, znači obratite se psihologu ili psihijatru, zavisno da li imate još neke probleme. Razgovarajte sa nekim, znači preduzmite neke
korake da vaše stanje riješite i znajte da ste vi ti koji bar malo, a ja vjerujem da i mnogo, upravljate vašim životom. Dakle, vaš život se sastoji od dana, od vremena, vi birate kako ćete utrošiti to vrijeme. Dakle, kao što sam rekla, napišite 10 stvari koje možete uraditi svakog jutra ili u svakoj situaciji da se osjećate bolje, da vam život bude bolji, sadržajniji, ljepši. Dakle, nemojte očajavati. Svaka situacija je rješiva i ono što vam izgleda nemoguće, ako ste uporni, ako znate svoje ciljeve, ja vjerujem da ćete ostvariti. Možda ne odmah, ali prosto ako nešto želite, postoji koraci koje morate da prijeđete za godinu dana, za 2 godine, 3 godine, 10 godina. Dakle, stići ćete do vašeg cilja. Bitno je dakle da počnete da radite korak po korak. Ne samo da očajavate, ne samo da mislite da nemate izlaz, ne samo da mislite da je vaša sudbina najgora, da je vaš život najgori ili da ste vi najgori, najnesretniji i tako dalje. Dakle, morate sebi reći, vjerovati u to i preduzeti korake da vi u svakoj situaciji i ovog jutra i ovog dana treba i možete da uradite sve što je u vašoj mogućnosti da vaš život bude ljepši, kreativniji, sadržajniji, da se vi bolje osjećate, da se osjećate dobro, da budete produktivni i da ostvarujete vaše ciljeve, da preduzimate korake, da ostvarite vaše ciljeve. Dakle, možete sada udahnuti kroz nos, zadržati dah, izdahnuti kroz usta i tako nekoliko puta. Ako imate neko eterično ulje i kokosovo ulje ili neko drugo ulje za masažu, možete dodati to eterično ulje. Ja trenutno imam u hotelskoj sobi, imam ulje dunjino, znači ukus, miris dunje. Ponijela sam i malo kokosovog ulja i jutros kada sam ustala, dakle u kokosovo ulje sam dodala to eterično ulje dunje i izmasirala sam sebi vrat, ramena i jednostavno nakon toga sam se osjećala bolje. Dakle, radite i vi neku samomasažu, zagrlite sebe, recite sebi osjećaš se dobro. Budite tu sami za sebe, budite sebi svoj najbolji prijatelj. Znači, budite podrška sebi kakva biste bili nekom drugom. Šta biste nekom drugom rekli da vi posmatrate tu neku drugu osobu sa strane, a da se njoj dešava i da ona misli i razmišlja onako kako vi razmišljate. Šta biste joj rekli? Pa nisi u pravu, nije tvoja situacija bezizlazna, nije sve tako crno, hajde malo pokreni se, hajde da razmisliš šta možeš da uradiš, hajde da se malo raspoložiš, hajde da prošetamo, hajde da izađemo negdje, hajde možda da odemo na koncert, pogledamo neki film, da ispišemo to što nas muči, da stavimo na papir, da razmislimo šta možemo da uradimo da to promijenimo. Dakle, hajde da budemo proaktivni, da razmišljamo pozitivno. Dakle, kažite sebi ja mogu i činim sve da ovu situaciju i ovaj dan učinim što je moguće boljom, ljepšom, sadržajnijom, kvalitetnijom, da se ja dobro osjećam, da širim pozitivnu energiju, da učim iz ove situacije koja mi se dešava. Ništa nije toliko crno, dakle, u svakoj situaciji ja mogu da uradim vježbu disanja, ja mogu da uradim 20 čučnjeva, ja mogu da prošetam, ja mogu da
pustim playlistu i da plešem, ja mogu da pogledam neku humorističnu seriju, humorističku, jel? Mogu da uradim neke sitnice koje će mi poboljšati raspoloženje. Dakle, ako ste sada u takvoj situaciji da se osjećate loše, da ste depresivni, da ne znate šta biste sa sobom, sa životom, dakle, ispišite tih 10 stvari ili nekih 10 stvari, uradite 3 stvari ovog jutra sa tog spiska. Dakle, da li je to slušanje podcasta, evo, to možda već radite, da li je to da uradite neke vježbe, da prošetate, da pišete. Sigurno sam da su to stvari koje vam neće oduzeti puno vremena i nakon samo 10 minuta vježbanja, ako ste vježbali uz vašu ovu uvodnu muzičku numeru ili nakon nekoliko minuta vježbanja, kretanja, gibanja, vi ćete da se osjećate bolje. Dakle, ako se vaše tijelo osjeća dobro, ako vi sebi kažete pozitivne misli i uđete u dan sa tim pozitivnim mislima, sa tijelom koje ste razgibali, ako otvorite širom prozore da uđe svjež vazduh, ako udahnete punim plućima, ja vjerujem da ćete sa tom pozitivnom energijom privući i dobre stvari u vaš život, da ćete vidjeti da ovaj život nudi bezbroj mogućnosti. Dakle, mnogo toga je ispred vas, mnogo toga lijepog vas još čeka. Naravno, bit će i teških dana. Svi mi proživljavamo neke teške minute, sate, dane, nekad i godine, ali evo sjetimo se šta se dešava danas u mnogim područjima širom svijeta gdje se vode ratovi, gdje padaju bombe, gdje ljudi nemaju hranu, vodu, nemaju sve ono na što smo mi navikli, na što možda ne obraćamo pažnju. Dakle, evo, internet koji radi, tehničke uređaje, toplu sobu, kupatilo, vodu kad god poželimo, hranu, piće, mir, grad ili državu gdje se ne ratuje, gdje nam ne padaju bombe, gdje ne moramo da strepimo za naš život, za živote naših najbližih. Budemo zahvalni na svemu što imamo. Znači, sve ostalo može da se riješi, može da postane bolje. Čak i ako ne može, moramo biti zadovoljni. Dakle, moramo uraditi maksimum iz onoga što nam je dato. Kao što uvijek kažem kada treba da krenemo da vježbamo, da slušamo našu uvodnu muzičku numeru, neki možda od vas su nepokretni, možda su bolesni, možda je to stalno stanje, možda je trenutno, ali kako god daje, dakle, budite zahvalni, uradite maksimum što možete. Ako ne možete da pokrenete ni jedan dio tijela, možete da uživate u muzici, da uživate u tome što dišete, što ste živi, što je došao još jedan dan. Ako ste bolesni, možete se radovati da ćete jednog dana biti zdravi ili da ćete se osjećati bolje, da će napretkom medicine vaše stanje biti sve bolje i bolje, da možda danas neka bolest koja je neizlječiva, sutra za godinu dana sa napretkom medicine može biti izlječiva, da je bitno da razmišljate pozitivno, da ako ste sami, možda već danas ili sutra možete upoznati neku osobu koja će vam poslati partner ili partnerka, da ako nemate posao, možda već danas ili sutra možete dobiti neki posao koji će vas ispuniti ili vi sami možete napraviti taj posao danas i preko interneta. Dakle, postoji mnogo mogućnosti.
nema, dakle, vjerovatno ni jedan problem koji ne može da se riješi uz nešto napora i vremena. Dakle, što god da se dešava, smirite se. Ako imate neki problem, dakle, stavite ga na papir. Vidite prvo zašto se desio taj problem, šta je uzrokovalo taj problem, koliko taj problem zavisi od vas. Da li ste ga vi uzrokovali možda vašim nečinjenjem ili nekim odugovlačenjem ili možda biranjem pogrešne osobe za vezu, za brak ili biranjem pogrešnog posla ili šta god. Dakle, ako niste zadovoljni nečim, vidite koliko to nezadovoljstvo potiče od vas, da li ste vi uradili maksimum, da li ste se posvetili dovoljno tom izazovu, ili tom odnosu, ili tom poslu, ili toj oblasti vašeg života. Vi možda želite da budete vitki, a niste otišli u teretanu ili niste vježbali uopšte zadnjih godinu dana. Niste imali zdrav obrok, ne sjećate se kad. Jeli ste brdo slatkiša non stop. Ili, ne znam, želite da imate više klijenata, ali niste uradili ništa da ih privučete. Ili se odnosite nemarno prema ovim već postojećim klijentima koje imate. Ili želite da imate bolji brak ili bolju vezu, a prosto ništa ne pružate vašem mužu, ženi ili partneru, partnerki, ponašate se bahato, ne pokazujete ljubav, pažnju, nježnost, ne provodite dovoljno kvalitetnog vremena zajedno, ili vam se ta osoba uopšte ne sviđa, uopšte je i ne volite, možda je varate, a eto, radi neke forme ili iz neke koristi ste sa njom, ili iz nedostatka hrabrosti da to prekinete, ili možda zato što nema nijedne druge osobe sa kojom biste bili, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sagledajte vaš problem, taj vaš izazov sa svih strana, koliko ste vi doprinijeli, koliko ste vi dali ili niste dali njegovom rješavanju, šta zavisi od vas, šta vi možete da uradite, koji su to koraci. Kažete sebi, evo, imam taj i taj problem ili nisam zadovoljna time i time, šta ja do kraja godine mogu da uradim? Koje su to tačke, koji su to koraci koje ja mogu da preduzmem? Evo sada, do kraja ovog mjeseca je, evo, koliko je to još, dan, 2, 3. Šta mogu da uradim? Šta mogu da uradim u decembru? Kako ja mogu da počnem novu godinu i da imam taj problem ili taj izazov barem malo drugačije okrenut, iz neke nove perspektive, iz neke nove vizure, dakle, gdje sam tu ja, gdje je ta oblast života ili taj odnos ili taj posao ili taj novac ili moje zdravlje ili moja težina ili šta god. Šta ja tu mogu da uradim? Da li ja radim najbolje što mogu? Da li ja pružam maksimum? Koliko mi je to bitno od 1 do 10? Kako ja pokazujem da mi je to bitno? Da li ja samo kukam i kažem, ne mogu da zaradim dovoljno novca, ili baš je dosadan ovaj posao, ili ne mogu da trpim više mog muža, moju suprugu, dečka, djevojku, a ništa ne radim da to promijenim, već samo kukam ili žalim se drugim ljudima. Dakle, preuzmite odgovornost. Nije ništa nerješivo, dakle, sve je rješivo, vi možete to da riješite, morate biti svjesni šta je to što vas muči, čime niste zadovoljni, šta želite i da zadate sebi, ispunjavate konkretne korake koji će vas voditi ka promjeni. Dakle, ovog jutra, svakog dana vi treba da radite sve
što je u vašoj moći, da date svoj maksimum, da se osjećate dobro, da živite bolji, ljepši, kvalitetni život, jer ovaj život je samo jedan. Dakle, da vam jednog dana ne bude žao, da ne kažete sebi mogao sam, mogla sam, ali nisam bila hrabra ili hrabar, nisam preduzeo ili preduzela ništa da uradim nešto za sebe, da ja se osjećam bolje, da mi život bude ljepši, sadržajniji, kvalitetniji, da se osjećam dobro, da se osjećam ispunjeno, da se osjećam sretno. Nisam imao ili imala hrabrosti zbog toga šta će reći okolina, zbog toga ne znam što sam mislio ili mislila da nisam dovoljno dobar, dobra, da to ne može da se desi, da dakle ne postoji ništa što je nemoguće, što je nerješivo. Kada krenete da radite, dobit ćete podršku. Ja sam evo milion puta to pričala za ovaj podcast. Dakle, kada sam krenula da radim, nisam imala ni mikrofon, radila sam sa nekim slušalicama, headsetom starim. Trajalo je to, ne znam, neko vrijeme. Uložila sam, kupila sam mikrofon nov, dobila sam grantove, otvorili su mi se putevi, dakle, mnogo podrške, mnogo grantova, mnogo novih stvari, sada već i partnerstava i tako dalje. Dakle, ako nešto radite, da, ja sam rekla sebi, radim svakog jutra, bez obzira. Svakog dana će izaći nova epizoda, bez obzira da li sam na putu, da li sam umorna, da li spavam, ne spavam. Dakle, ima da to završim. 5 minuta, koliko imam vremena toliko. Dakle, evo i sada ja radim na telefonu iz hotelske sobe. Nisam mogla da vučem laptop i mikrofon i svu tu opremu. Nije bitno, imam mobilni danas, sa mobilnim telefonom možemo mnogo toga. Dakle, možemo i da tražimo posao i da radimo i da budemo u kontaktu sa klijentima i tako dalje. Znači, danas nam je mnogo toga lakše. Znači, možemo da komuniciramo ako imamo telefon sa cijelim svijetom, da se čujemo sa prijateljima, da se čujemo sa klijentima, da se zabavimo, da učimo, da radimo. Evo, da li ste vi samo iskoristili vaš maksimum da uz pomoć vašeg telefona popravite recimo vaše odnose sa nekom osobom, da možda nađete više klijenata, da učite, da pogledate svaki dan nešto inspirativno, da poslušate svaki dan nešto što vas inspiriše, neki podcast, ili da radite vježbe, da se pretplatite na neki YouTube kanal nekog fitness instruktora ili yoga instruktora i da svaki dan radite vježbe. Dakle, bezbroj pozitivnih mogućnosti je pred nama. Danas, svakog dana, svakog jutra vi odlučujete, vi kreirate, vi, da kažem tako, imate ovaj dan u šaci. Ako vi uđete pozitivno, sa pozitivnim mislima, sa vašim tijelom koje je razgibano, sa vašim umom i srcem koji su otvoreni, vi ćete privući pozitivne ljude, vi ćete privući podršku, vi ćete privući i novac i blagostanje i sve ono što vam je potrebno, dobre stvari i dobre lekcije koje će vas ojačati, koje će vam biti podrška. Vi ćete jednostavno postati bolja osoba, vaš život će postati bolji, sadržajniji, kvalitetniji. Dakle, vi ste ti koji svakog dana treba da kažete sebi dajem maksimum. Dajem maksimum, danas će biti dobar dan, danas ću razmišljati pozitivno, danas ću biti
sam sebi ili samo sebi podrške. Reći ću, ti to možeš, ništa nije nerješivo, ti to možeš, kreni, uradi, bit ćeš zadovoljan ili bit ćeš zadovoljna, bit ćeš ponosan ili ponosna na sebe. Ti zaslužuješ dobre stvari, ti zaslužuješ ispunjen život, ti zaslužuješ radostan život, ti zaslužuješ sav blagoslov ovog svijeta. Nadam se da sam vas bar malo inspirisala. Ukoliko je bilo kome od vas potrebna pomoć kouča, možete mi se obratiti i zakazati coaching sesiju ili se pretplatiti na neki od mojih coaching programa. Za informacije pišite mi ili putem mojih profila na društvenim medijima, linkovi su u opisu ovog podcasta, ili možete vi ovdje ostaviti glasnu poruku ili napisati poruku i ostaviti vaš kontakt i ja ću vam se javiti. Hvala vam na slušanju, mnogo mi znači, slušamo se opet narednog jutra. Bilo bi to sve za ovu epizodu podcasta Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Kao što i uvijek na kraju kažem, ako se niste subscribe-ovali na ovaj podcast, uradite to sad. Također možete ocijeniti ovaj podcast, možete mi ostaviti komentar, snimiti glasovnu poruku ili poslati poruku putem mojih profila na društvenim medijima. Linkovi su u opisu podcasta. A ako želite da podržite moj rad i ovaj podcast, to možete uraditi preko sajtova Buy Me A Coffee i Patreon. Linkovi su u opisu podcasta. Dakle, možete mi donirati novac za 1, 2 ili više kafa za kupovinu nove opreme ili mi dati neku drugu donaciju. Ako želite da me podržite na neki drugi način, pošaljite mi poruku ili ostavite komentar ili glasovnu poruku i ja ću vam se javiti. Također možete pomoći da ovaj podcast stigne do što većeg broja ljudi tako što ćete link poslati vašim prijateljima i prijateljicama ili ćete objaviti na vašim profilima na društvenim medijima. Hvala vam na slušanju ove epizode i slušamo se opet sutra ujutru. Želim vam prijatan dan.